Wedyn, Friars, You're Still the One, fanna. Mae'n cofio bod I fam wedi bod yn bencampwr fan hyn, felly... Wedyn, ffynon bach Salian. A Friar Fendi. Mae'r gwaith o gadw sylw y stoc ifanc a'i canolbwyntio yn dipyn o grefft, ac i ni wedi gweld hynny yn cael ei wneud yn wych y prynhawn yma gyda'r dangoswyr a'r trinwyr ifanc hefyd. Sawl triniwr ifanc wedi bod yn y prif gylch? Oes, sy'n hyfryd gweld bod nhw'n dysgu'r grefft a moyn neud e. Mor ifanc a 15 oed? Mor ifanc hynny. A mae rhywbeth braf am weld y dyfodol. Nawr, pa un I ti'n credu sy'n mynd I fynd â hi fan hyn yn y Pencampwriaeth? Os nag o ti licio fi cynni, ti licio fi llai nawr. Sa'n siŵr, mae fe'n Pencampwriaeth hyfryd y gwir. Mae... fi wir ddim yn siŵr. Be neitha? Pa un bydde ti'n mynd amdani? Os na un di mynd â deligad. Oce, na I ddechrau te. Ie, gwan te. Nid mod i'n arbenigwraig o bethau'r byd, ond... Mas o'r enillwyr. Wi mynd I fynd am Cilmeri Casemiro. Wel, fi'n gweud na I llai Friars, You're Still the One. Neu falle Friar Fendi, falle... Ie, sa'n siŵr. A mae rhaid ni gofio bod Friars, You're Still the One wedi meiddi Cilmeri Casemiro yn barod. Yn y wobr arbennig ar gyfer rhai blwydd. O ie. Ie. O'n bach o snag. O'n I bai bod... O wedyn, gallai fe newid I feddwl. Yn cael rhyw... O pethau... eiliad bach. Ie, pethau mwy rhyfedd I digwydd. Ond mae'n hyfryd clywed bod ti wedi cael dy blesio'n fawr gyda beth I ti'n weld yn y Pencampwriaeth. Mae'r het yn dod bant I ba gyfeiriad. Pwy fydd yn gywir? Wel, nid fi, ond... Mynydd Dyfenni sydd I chael ei gyda Dan Williamson. A fe a Ashley wedi cael ei drydydd gwaith yn olynol sy'n hyfryd. Chwarae teg. A wedyn Friar Fendi'n cael y gil wobr. Felly o ti'n agos? Wel, biges I Friar Fendi. Do. Yn chwarae teg I Dan Williamson a Ashley Aldroyd am gael am y drydydd gwaith gyda Mynydd Dyfenni tro hyn. Ti'n gweld gymaint mewn I olygu iddyn nhw, yr ymateb ar ôl iddyn nhw dderbyn? Ie. Digwydd bod llynedd Ashley oedd yn dangos a o'n I methu gweld Ashley yn y cylch, ond o'n i'n gallu gweld Dan a'i ymateb nath weithio fi bod nhw wedi chael ei. Oedd e'n hyfryd watcho. Mae'n dod o'r galon yn dweud? Odi. Mae'n meddwl cymaint. Yr holl yr oriau, yr misiodd o baratoi. A dyna ni gyfeillion byw a bod y peth. Mae'n alwedigaeth yn ogystal â gwaith. Odi mewn ffordd. I Dan Williamson a Mynydd Dyfenni ar ennill y Pencampwriaeth ar gyfer y stoc ifanc. Dan Williamson. Ac hefyd yn dangos gwobr George Webley a'r medal ai. Many congratulations winning the Youngstock within the Section A for this year's Royal Welsh Show is Dan Williamson with Mynydd Dyfenni. Many congratulations to you as a family. And fully deserved, the reserve goes to number 111. Property of Dylan chi yn ystod y bore. Well, Dan, I don't really know what to say to you. You are dripping with sweat, bless you. There is a lot going on in this main ring, but you and your partner are now taking home the Youngstock Section A champion at the Royal Welsh Show for the third time. Can you even put into words? Can't, no. I really can't, no. What's the secret to it? What is the secret to this? We do work hard with them, spend a lot of time with them. They're our life, so it's really nice to be rewarded. And they become part of the family, don't they? Absolutely, yeah. I think an hell of a lot of this call, and I'm glad he's been recognised today. Excellent. Well, I can't say congratulations any more than I already have. Please make sure you go and enjoy yourselves this afternoon, and I'm sure you'll be
be back for many more championships to come. Thank you so much. Go and enjoy yourself. Thank you.